ya ayyuhalladhina amanu kono yo gomdimbe kutiba farlama alaykum e dow modon as-siyamu korka kan kama kutiba no farlirano ala alladhina yadube min qablikum aditibe on la'allakum no gasano tattaquna on hulay Allah odo aya ko jippi ko hitande dimmere fergu nelaado taynelaado feri senike Madina ko dum woni es lewru sabburdu sumay Allah jippini odo aya ka hitande dimmere andingol sahaba bendul lewru wondu arde don ko yondu hore non lewru sumaye wona lerne faala dawo horatade ayyaman ko do nyaldi ma'dudatin kontade balle capantati ma noga e jene kono den e dem mum faman kana kala lati do minkum e modon maridan ko nawnudo aw ala safari ma he moy hore voyage o watani horudude voyage on faidatun yo kontu min ayyamin ukhar imorde diya nyaldi di o nyami o yobito yadi wa alal ladina yunfayi benno yutiqunahu taaganabe horugol lewru ndu kono hibe mari moyen fa fidiyatun no sellani be hino fayi be sottorgol taw miskin nyamingol miskinabe kambe be acca don horugol o aya do kadi ko monta do ka fuddode sumaye hari mono mari moyen simo faala o acca don horugol kanko eta monta e hore makko tabintina e hore nayejo on e hore nawnudo nawnare nde tijjana ka sellugol nden be do kambe haray etugol gol kambe hani no waddi be kambe be gollitira e aya hella don amma fiigol tunko a patron haray aya on ko monta do anjungo ma montira do honto en hewto ya joni leyka Allah dali don e faman shahidahu falyasumhu kala tawado ndu himo e janyo horundu mari mara faman tatawwa kala beydu dono khairan mo'yere fawaray konko beydi khairul lahu ko mo'yere wonandemo enele non Allah dali wanta sumu konde horoton khairul lakum buri on mo'jande in kuntum sallati ta'lamuna idon andi kombe wiya konde be horata buri be mo'jande ko fewndo aya da gollitirte no tayno dagi wiigol fi bay mi do mari bay ko mi jawdi mari jawdi bay kom patron no selli kami nyammina miskinaabe cappanta to mi acca don nyamugol conseil e mi acca don horugol on acca hakke ngongure nden fokkiti en podude en darna yon darso on hande arben don Allah subhanahu wa ta'ala inni konde be horata buri mo'jude kono on andi wiide on aya do montama in kuntum sallati ta'lamuna idon andi la dal shahru ramadana lewru sumaye alladhi kuntum unzila fihi alquran won ko alqur'ana jippina e mudu qur'an non hudan ko ne pewal linnas onande yimbe ben wa bayyinatin kundu bangandu e kaydu lewru sumaye dum minal huda imorde pehe hedditide den wal furqan ende do sendirde gonga e fenande awa ila hande mi yuuno patron sino mari yo accu don wota horu yo etu kono a partir de là faman shahida minkum kala tawado e modon ashara lewru ndo himo e jang enele falyasumhu yo horundu ila hande faman kana kala non lati do maridan himo nawni awala safari mai mo hore voyage haray sans problème wala faidatun yo kontu ko nyami kom min ayyamin o yoba yadun immorde nyaldi o khara goddi gotumande o sellima tumande o hewtiti on faami yuridu Allah bikum al-yusra so yi Allah wadi dum ko newende o falana Allah no wano wiide nawi naw ya yo hor nawni nawna yo hor selli sella yo hor voyage jodi yo hor kono ko wadi dum ko falane gol on yurmende wala yuridu bikumul usra o falanaka on sattende walitukmilul iddata e fi yon timmin kontore nden walitukabirullah e fi yo mawnin Allah ala ma hadakum edu konko fewni on wala Allah kuno gasano tashkuruna yette nemaji makko di Allah dari wa idha salaka ibadi sijiya be ambe landike ma anni fi an fa inni yato be wonde min qaribun ko mi batti do nani mi wodda o jibu mi do noto henya dawata da'ino dandu noddudo idha da ani sayuni o noddila falyastajibu li ono hediti ben kadi notelan wali uminu bi falyastajibuli halam be kambe jiyabe am ben kadi be notolan e noddandoji ko mi noddi be kon ka qur'an wali uminu bi yobe gomdinan la'allahum nugasa kambe yarshuduna be feway haray odo aya mo mari sababu nuzul on nodday ka numéro téléphone 657 60 53 09 ma yito don ka tafsir qur'an mumi arano momi adi wadde lande 2012 Allah dali uhilla lakum dagina naman laylata siyam jemma sumaye arrafathu rindigu ila nisaikum faade sonnabe modon ben hari do kadi ka arande sumaye ka arande islam ka sumaye ada farlede pet tay don kadi sumaye dari kama e goddo yida tay be ngumu few jemma nyalor mano fotano harmi Allah wi joni jemma yobe yidu
sabuna Allah dali hunna be sonnaɓe mon libasul lakum ko ɓornateri mo jon non wantum onon kadi libasul lahunna ko ɓornateri maɓɓe jon non dareɗon non onon ɗo immotoɓe yaha Angola Amérique Europe joɗoyo ton duuɓi dunki acca ɓeygu muɗum nga est ce que goɗɗo no hani accude ɓe doloke mum est ce que goɗɗo no wawi ɓortade doloke muɗum on acca mo ga immo yahaka ambassade hara no ɓorti ha laaɓi ɓornaki immo yahaka ambassade heɓa visa yahaka aéroport habbo ɗon avion sooda biye immo yaha est ce que ɗum no wawi wonde wata wonde kaw yehi mo ɓorti wo ɓennayi oɗo ko fetuɗo taw jonnumo kaydi taw jonnumo biye avion wota on acco ƴawa yo yilto jonnon ha sonnaɓe meɗen ɓen Allah daali sonnaɓe mon ɓen koɓe ɓornateri mo yandi musidɓe julɓe wota en ɓorto jindiren ni ko woni ɗum acca ɓeygoli mum ɗi lagine ɗo immo jooɗo yo extérieur ma acca ɓeygoli mum ɗin fuuta ɗo jooɗo ka ca e lagine ɗo jooɗo accen ɗum yandi si wona hara ko ganto si tawi ko ganto awa ella ala alima Allahu Allah hino andi annakum onon kuntum hari on laatinoke tahtanuna iɗon jampade anfusakum hoore mon sabu yidugol e ɓeygoli mum ɗin jemma joni Allah yaafike ɗum ɗon yiide e maɓɓe e pi kadi ko tawno kon on waɗi fa taba aleykum o jaɓani on toboboye o waafa ankum o yaafike on ɗum ɗo kadi no mari sababu nuzul on nodday ka numéro téléphone Allah daali fal ana joni noon ella ala bashiruna yiide e maɓɓe wabtahu ɗaɓɓo ma kataballahu lakum konko Allah farlani on ɗaɓɓugol e maɓɓe ɗum woni ɓiɗɗo o yo Allah okkore en ɓiɓɓe ɓe on ɗen ɗaɓɓude ɓen e ɓeygoli meɗen nin hara ko ɓiɓɓe yelaɓe yetta hara ko ɓiɓɓe gurrata ayun Allah daali wa kulu ñaame washrabu yaro hatta yatabayyana lakum ha ɓangadan alkhaytul abyadu garawol danewol ngol min alkhaytil aswadi immorde garawol ɓalewol ngol min alfajiri ka peeral fajiri wona noon sikku ko garawol dey ko peeral fajiri aran niri ndin ko ɓawlu ndi ɗon ñaamete juuletake subaka par ce que heewali fajiri raneri ndin ko ndiwete garawol danewol ngol ɗon kadi haray ɗon kadi ñaamugol ngol kadi haray harmi par ce que aray hentanike ɗon joni ko juulugol ɗum kadi no mari sababu nuzul thumma atimmu siyama refti timminiron korka kan ila layli faade jemma on jemma ko faanda ko ila kana gemmuti toye ko on woni layli faanda ɗo on wona accugol ha kowo bo jeeɗen womba ma inna ko tuma on tigi accitiɗi leeɓi ɓandu mum ɗi la wala tubashiruna woton yiidu noon e maɓɓe ɓeygoli monni wantum tawno aakifuna hiɗum ufini fil masajidi ka juulirde woɓɓe gogo no humpa ko wiyete ufinagol woɓɓe landoto ɗum no numéro téléphone yoɓe landu kon ufinagol ɓa en haldi o darsuɗo ko fi mene wonɓe ekkitade ɓen sababu nuzul waɗetake qissaji hunde waɗetake ko finugol ƴiyal ngal e firo ngon feƴƴa haray 628 60 53 09 kon ɗum ufinagol ko baraji hun ɗum woni ufinagol tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sari Allah ɗinni Allah daali mi torki on fala taqrabu wawata on ɓatto ɗi sakko memon ɗi kadalika ko ni bayyinullahu Allah on ɓanginirta ayati yaje makko ɗen linnasi wonande yimɓe ɓen ɗum ɗo fof ko hon ɗum laallam ko fino gasa kamɓe yattaquna ɓe hulay Allah Allah daali wala ta'kulu wata ñaamu dey amwalakum jawle mon ɗen baynakum hakkunde mon bil batil sabu merenteji mere meƴƴel deji yande watan waɗu ɗum ɓilindiro e ɓiltindiro e ngeenaje wattudulu biha sokkon jawle ɗen fero ɗon ɗe ilal hukkami faade ka ñawoɓe ɓen ɓe ñaama jawle mon ɗen ɗe lanna ɓe ara kadi awa ɓe waɗa moofo mafa kadi li ta'kulu fi yo ñaamu fariqan fedde go fi min amwali feccere go pecce go min amwali nasimurde jawle yimɓe ɓe yandi wota on waɗu ɗum bilɗitimi sabu faggitagol bakkatu ni namani wantum ta'ano ta'ala muno e ɗon andi yasalunaka ɓe landadema anil ahillati ko ɗum woni fi darorɗi lebbi ɗin kenen go hindu fanɗi ka daragol mayre e ka maygol mayre kenen go hindu janɗi ko fi on ɗum lewru no janɗa no fanɗa hino daro hino maaya Allah dal gol jaabo be hiya ɗum sayi ɗum no wadde mawaqitu linnas ko fi waqintinangol yimɓe ɓen ɓe anda ahadiji maɓɓe ɗin hewtima hewtal wal hajji e fi andugol hajju ngun ko hendetuma ko leer hombo ko lewru hondu fi ɓe anda hewti ko ɗum waɗi ko waɗira walaysa albirru wonali ɗiggere bi an ta'tul buyuta nde ardan tun cuuɗi ɗin min zuriya ɓawa majji ɗum wona dewal no walakin albirra koni dewal manittaqa ko on hulɗo Allah
wa tulbu yata be ardi cuudi di min abwabi aka dambude majje wattaqullahu li alla la'allakum nagasanon tuflihuna malnoyti wa qatilu fi sabilillah habon fi la bantu lawdina allaka alladina be yuqatilunakum wambe on habude wala ta'tadu wa ta'un jaggutu inna allaha la yuhibbul mu'tadin o ida jaggito ben re ko do wonde darnude hande darsume o musibbe julbe wona wasini biri non parce que ko 2h48 ni kono haray han 2h jemma 48 kono haray en yondinoray awa odo darsu inshallah awa hande on haray kala ko famini ton alhamdulillah shukru lillah kala ko ngongure den podi ton ma dum febul gol ndaygu ngun masin en ronka jonnitede haqqeji majje on ma hala kan jibondiri seeda haray do toro yafuye wi den wona jogagol gandal ko yidugol musibbe an jungo julbe ben fi yobe naftoran fi yobe etlisa